te reihi tahirau whātekau mā whā, ko ngā wahine under 16s. Taki ono ruarau 50 mita, te whiringa whaiti te K semi 2 off 3 kei te aratua toru Lakes, Rotorua Lakes High School, te aratua whā, Tolaka Bay Area School, Kuranui, Pukekohe High School, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou, Tauranga Girls College, kei te aratua whetu, Hukarere Girls College, te aratua waru, Opononi Area School, te aratua Iwa, a te wharekura o Mauao, kei te aratua Ngahuru. We have a white flag out on the course. So a couple waka that come up to the false start line. Quick rotations there between the flags. Heoi, kua whai wā, ngā waka o muri kia pātata atu. When you have to trust your seat one that you're behind the line. Kua tū te haki kākāriki tēnei te whiringa whaiti tuarua. Under 16 girls W6 250 metres. Out there in lane 3. Oh, never mind, lane 5 Pukekohe High School. Taking the lead from the get-go. Me roto hoki nei Rotorua Lakes High School. Hine moa. E tino tata tēnei whiringa whaiti. Kei waho rā pea, ko te ara atua Iwa, Opononi Area School, Uenuku. Ka tahi ko te ara atua Ngahuru te wharekura o Mauao, Rocky Roads. E whakapaukaha rātou I tēnei ruarau 50 mita. Opononi me te wharekura o Mauao e pakanga ana. Oh, who is it? Who is it? Oh, lanes. Te aratua Iwa pea. Lanes 9, 6 and 5 and 4, I think. yeah. Oh, aratua Iwa, Opononi Area School. Uenuku, te ingoa o tō rātou kapa. Split second difference there. Pakanui. Nei te tōwaitanga. Lane 3, possibly with the best start. Oh, lane 9, 4 and 10. Pushing. Oh, lanes 9, 6 and 4. Oh, real close. As they say, officially unofficial. Nei ngā whakawhutanga, Opononi Area School, Uenuku. 1 minute 20 seconds. Te kura kaupapa Māori Hawaii, Hawaii ki roa, 1 minute 21. Tolaka Bay, Hine te rā, 1 minute 21.45. As you can see, whānau, only half a second difference there between the three waka.